Uyathi la kukholweni site emhlayimbe, site ngitawubona khona kuthi kuyalunga yini noma akulungi. Ekukholweni sime sithe zica, siyancoba nekuncoba ngaye lo sithandzako. Mina ngisho ukuthi uncoba ngoba uthandaze kakhulu, ngithi uncoba ngaye lokuthandzako. So indzaba ukuthi ngidawubona khona Nkosi yami, ake ngezami ekukholweni nje kunye lokutawukwendeka ngawe, lokubhalisiwe ngawe, uyancoba nekuncoba ngaye lokuthandzako. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, ake sesibuyele sikhothe le kuGenesis 50 verse 20. Nine nanitimisele lokubi ngami, kodwa uNkulunkulu loko wakugucula kwaba ngilokuhle, endela kuthi ngalesikhathi kusindziswe bantfu labanyenti bangabulawa yindlala. uNkulunkulu tintfo utisethile kutsi ngesikhatsi lesitsite kutawukwendekani. Awuhambi nje uthwashata, kwasho lenye inceko Nkosi yami, awuhambi nje uthwashata ungati ukuthi engabe sephetfo sitawuba yini. Kunetikhatsi letimiswe uNkulunkulu. Uthi Josefa, lesento lesi uNkulunkulu bekendela kuthi ngalesikhatsi. Oh haleluya. Uyabona kunesikhathi, nyalo ungaba ngathi usesikhatsini selusizi, kepha utawumangala kuthi leso sikhathi lesimiswe uNkulunkulu, lusizi lwakho luyawugucuka leni. Ngishito ngathi ibhizinisi yaNkulunkulu ibhaliwe. Ibhizinisi yaNkulunkulu kugucula tintfo lebetihlose kukuvisa buhlungu, lebetihlose kukugulisa, kukulimata, tintfo lebetihlose kukuphuyisa. Ibhizinisi yaNkulunkulu kugucula tintfo lebetinenhloso lembi, lebetinenhloso yekukubulala. Ibhizinisi yaNkulunkulu kugucula leto tintfo, atende tisebentele kube ngilokuhle. Mangithi ibhizinisi yaNkulunkulu ngisho ukuthi, uyabona mawuya lapha esitolo, noma kuse-Build It, noma kuse-Cash Build, noma ngubani, ngeke uye lamuhla ukhanze bathengisa emathayela, bathengisa ema-door frame, ema-window frame, uthi uyabuyela emva kwenyanga sowutawukhanza bathengisa tinkwa, bathengisa boflawa. Uthi uyabuyela kulenye inyanga ukhanze sebathengisa inyama sekusebhuchari. Laba labathengisa tintfo tekwakha ibhizinisi yabo, umnyaka usuka uphela, kusukela omunye uphele, uyawukhanza bathengisa loko labasolo bakuthengisa. Noma wena uyakuthenga noma awukuthengi, bona bayawuhlala bavula iminyango bathengisa kona. Ibhizinisi yaNkulunkulu kusuka umnyaka kuphela lomunye. Le bhizinisi bekungasi ibhizinisi yakhe kuphela kuGenesis, kepha bekasitshela kule ncwadi yeticalo tetintfo Genesis, asitshela ukuthi naku lesitakugadza kuye. Ibhizinisi yakhe kugucula tintfo lebetihlose tentiwe ngenhloso ukuthi utawulayeka, utawuviswa buhlungu, utawucedwa lokuphapha, engabe utawubonani ngelekusasa. uNkulunkulu usesihlalweni ebhizinisini, letha konke kuye, mtshele ukuthi Nkosi naku lokwendiwe kimi, bebahlose kungilimata, bebahlose kungivisa buhlungu, bebahlose kungilahla. Shiyele etafuleni laNkulunkulu leto tinhloso letimbi. uNkulunkulu uyakukugucula kuthi kube ngilokuhle. Amen.